Kafkaslıyıq biz. Lazım olsa vızıf atacağım sənə yüngülvari hokka çıxardarsan. Sülharda Oh brat. Ne bileyim hemsedirler yine gelecekler ve saire ve ilahır. Yoksa ne bileyim NATO bize Rusya silah bize satmayacak. dost Çünkü değil. muharebe şaraitindeyiz. Ne Amerika bileyim. bize Göğse gölünde balık var mı? Sevan degine. Çin'den gelen Seçkide destek yollara. verim sana. Puldan Zengezur zattan bir şeye ihtiyaç kurban var. olsun. Yok, kardeş özüm bacaracağım. Ya da belden attan gel, gedek balık kebabı çek. Oldu, narahat olma. Biz hemmeşe bratlarımızın yanındayız. Sağ ol kardeş, bratım benim. Yok kardeş. Salam Paşinyan, ne tersen? Salam İlham qardaş, yaxşıyam, sən necəsən? Bu aralar baş qarışıqdı, həftəyə 3-4 dənə Avropa lideri qəbul edirəm, inkişaf var. Elə mən də biri gedir, o birisi gəlir. Putinin gözündən uzaq. Amma deyirəm, nə yaxşı oldu, müharibəni bitirdik. Razıyam. Yoxsa nə bilim, NATO bize silah satmayacak. Çünkü muharebe şaraitindeyiz. Ne bileyim, atet silahları yoklamak için bizim regiona geleceğiz. Ne bileyim hemsedirler yine gelecekler ve saire ve ilahır. Yaxşı, bəsli şiddləşdik. Paşinyan, Göğse gölünde balık var mı? İlham kardeş, sancıma daqa, sevan deginən. Əlbəttə var, Gədəbəydən atdan gəl, gedək balıq kababı çəkməyə. Əla fikirdir, nə vaxt gəlim? Seçkiden sonra koy görüm seçkide ne edirəm. Seçkidə nətəri dəstək verim sənə. Puldan zatdan bir şeye ihtiyacın var? Yox, kardeş özüm bacaracağım. Lazım olsa vızıf atacağım sənə yüngülvari hokka çıxardarsan. Oldu. Narahat olma. Biz bratlarımızın yanındayız. Sağ ol kardeş, bratım benim. Kafkaslıyıq biz. We did it! Yes, a great success! To our partnership! Cheers to us!